الفاتحة وياسين والتهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نوري أن نقدم ثواب الله إلى أرواح والدينا وإلى أرواح كم سادتنا ولم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها، خصوصا سادتنا ولم أهل المعنى البقي أهل الذنب الفرد أقدر أجمعين، وإلى أرواح كافة ولم أهل حضر موت خصوصا سيدنا مولانا وهجر الله من سبب سنة صلاة في المقدم محمد بن البعان وسيدنا عبد الرحمن السقاف وأولاد جميعا وصولنا وفرج مسارتنا على بألوي، ثم إلى أرواح كافة المعالي قدومنا فيها وصلنا قدومنا فيها من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب أنظوم والصلوات والدعوات والنجاة كلهم مجمسوسا لقراء كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أينا من فأقوات، ثم إلى أرواح كافة والمقدم أهل هذه البلد أهل فلمبang دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا من سادتنا أولياء مقدم أهل آل بعلوي أهل هذه التربة خاصة حبيبنا أحمد حسن الحبشة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن المنور وحبيبنا أحمد العكاب وكافة أولياء أهل التربة كلهم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة ورسول الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم نفات من الدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة ورسول الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم نفات من الدنيا والآخرة، ثم إلى صاحب الحال قرسك حبيبنا أبو بكر بن محمد السقاف وكافة أولئك أهل جاوة من جهة جاوة كلهم أجمعين. أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة، أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم نفات في الدنيا الآخرة، جالبة لكل خير دافعة لكل شر، نرجو إلى حضرة النبي. فاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون،
ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة
على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه
عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. 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 سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة كل شيء وثلاثة مغفورة وزرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا حول بسببهم اللهم العرب الله القطب الحبيب محمد بن حسن الحبشي والحبيب بن عبد الرحمن محمد المنور والحبيب بن أحمد بن الكرب العربي بن أحمد بحسن وقابد أولئك أطفاء أتقال هذه التربة كلهم أجمعين أهل هذه الجهة كلهم أجمعين من سادة الباري ثم إلى القطب المنصب الحول الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف وصاحب القرسي والحبيب محمد بن سين بعبس بن لوان وأصول وفرين وقابل المشايخ وأساتذتنا ووالدينا ومشايخنا ووالدينا وليكم أماتنا مكرمة من الله تغشاهم ورحمة رسول الجنة إن الله يدعو عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعات من دون آخر جالب من خير
إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله مستغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقبر المبارك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونحضرها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى سادتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وأنباء الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عمة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة الرضا وحسننا فاطمة الزهراء حمد العباس والحسن حسين علي زين بن باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي غريضي سيدنا محمد النجيب وسيدنا سيد النجيب سيدنا محمد المهاجر الله محمد بن عيسى عبد الله سيدنا علي خالد قاسم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروع الحبيب على العم الفقيه وسيدنا حبيب علي غير من الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صاحب الدرج إمام محمد مولى الدويلي سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام شرف الرحمن السقاب والشيخ أحمد مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب الله باكر إدروس حبيب بكر عادل شيخ بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطوشي علي بن الله باروس كتب عبد الله حداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ أبو الجيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم الدسوقي أبي حسن شريك شيخ محمد البوصيري صب الرحب السلطان شيخ أحمد تجاني شيخ سنن الحبيب حرب الحبيب عبد الله إدروس وأصولهم وفروعهم وجد عبد الله السقاب وأصولهم وفروعهم حبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش الحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين الحبيب شيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه الحبيب أحمد بن من سميد والحبيب حسن من صالح البحر الحبيب شيخ عبد الله الفقيه وعبد الله بن حسين من طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سنة شيخ عبد الله محمد حبيب أحمد عبد علوي بن علي محمد بن حسين حبيب بن زقاب محمد زقاب حبيب عبد شيخ عبد أحمد محمد محضار ومن تاريم وأعلى من زنبل سادة علوين والحبيب حامد بن الله الحداد وأصولهم وأخوانا حبيب حامد وأصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب عبد الله بن سالم الكاب وأصولهم وفروعهم ولسنين الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن بن شهاب والحبيب حامد وأمر بن شهاب ولسنين الحبيب أحمد بن حسن صاحب المقام والحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم
والحسن الحبيب أحمد بن حامد الكعب وأصولهم وفروعهم والحسن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب والحبيب علي بن الرحمن بن شهاب والحبيب علي بن الرحمن النوار وأصولهم وابن الحبيب علي بن سقاب وأصولهم وفروعهم ومن هذا التربة الحبيب علي بن سقاب والحبيب من هذا التربة الشيخ عبد الحميد صهام بن شهاب عبد الحامد ومن هذه التربة من سادتنا علويين والعلماء والعاملين ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافينا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافينا واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافينا واعف عنهم اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أولئك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا رب دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب سائلين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ما ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. يا
يا صاح لا تجزع وتجزر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وكن راد بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة داوي كل ما بي وكن صابر وشاكر تكن فائد وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميعين دنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها هجيرة ومدتها قصيرة لا يوم بنظرة من العين الرحيمة ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصيرة أديم العقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة داوي كل ما بي تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي كله غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار الذي قد كان نازل لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي معنا في المرابي وأمسى سفر راحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله ألا بالشجدان سهائب رحمة البر وهياهم بروح رضا ربي وبشار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بها سادتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب هم بقلبي نازلون لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي ومنهم في سرائر فؤادي كاتنون بساحات تربها من ذكي المسك أعطار ألا يا الله
بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به منازل خير سادة لكل الناس قادة هم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانظر إليهم معتني كل مطلوب تيسر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Dari ziarah kita hari ini bukan cuma hitungan raminya, bukan dari hitungan makanannya habis, bukan dari hitungan idak hujan, lampu idak gelap dan sebagainya, tapi kita berharap sukses itu kita rasakan balik dari haul, balik dari majlis zikir, balik dari bahkan majlis rutin yang kita hadiri, ada satu penambahan iman pada diri kita, bertambahan pada kita tambah cinta kepada Allah dan Rasul, dan khusus seperti ziarah seperti ini bertambahnya cinta kita kepada awliya Allah, dan yang lebih kita harapkan bertambah cinta Allah kepada kita, bertambah cinta Rasul kepada kita, bertambah cinta mereka para awliya kepada kita. Pada malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan Allah kembali di Maqam Al-Imam Al-Billah Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, yang juga kita tahu di sini ada Habib Ali bin Ahmad Bahsin di makam ke tempat ini. Di sebelah kanan kita ada Habib Abdurrahman Muhammad Munawwar dan bersama para aulia yang lainnya. Juga tadi kita telah ziarah Habib Ahmad bin Kab, sana ada Habib Abdullah bin Salim Al-Kab, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mereka para aulia Allah yang alhamdulillah tadi kita ziarahi. Ma'asyal ahbab rahimahullah, sebelum kita mengambil keberkahan sedikit membaca daripada kitab Ayyuhal Walad yang merupakan rutinitas kita membaca di majlis ini. Alhamdulillah pada malam hari ini Sudbatul Khair, Fujatul Khair, hadir bersama kita akhina fillah As-Sayyid Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad bin Umar Al-Attas dari Jakarta. Beliau ini teman kami waktu di Darul Mustafa. Kebetulan beliau bersilaturahmi mengunjungi keluarga harimnya. Jadi beliau punya istri Syarifah dari Palembang, dari kampung Haddad, dan alhamdulillah kebetulan waktu beliau ada di sini kita ada ziarah, dan beliau pun diizinkan Allah dari maghrib tadi hadir bersama kita di zikir, dan sekarang pun duduk bersama kita berziarah dan ngambil keberkahan. Kita pengen mendengarkan sedikit nasihat ma baina sab'a daqaiq ila 10 daqaiq. Saya minta kepada Sayyid Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad bin Umar Al-Attas untuk memberikan wajangan nasihat semangat untuk mereka para syabab, terutama anak-anak majlis, agar bisa lebih istiqamah, lebih bertambah semangat untuk istiqamah dalam segala kebaikan-kebaikan, terutama setelah kita mungkin libur seminggu atau lebih dikarenakan dalam rangka Idul Adha ini. InsyaAllah kita songsong tahun baru Islam yang akan datang dengan semangat yang lebih. Kita sambut setelah lebaran ini, kita semangat untuk lebih semangat menghadiri majlis-majlis yang baik. Pada beliau falyatafadhal masykurah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini mengumpulkan kita, mempersatukan kita, mendudukkan kita di tempat yang mulia, di maqam para aulia was salihin. Duduk juga bersama kita minal aulia was salihin al-hayyun, yang masih hidup. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang meringankan kaki kita untuk bisa datang ke tempat seperti ini. Semata-mata itu semua taufik
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sehingga Allah mudahkan langkah kita ke tempat-tempat seperti ini. Wah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang digiring kita, dibawa kita oleh kita punya guru As-Sayyid Al-Mahbub. Saya punya guru juga di Hadramut. Beliau kakak kelas saya, Al-Habib As-Sayyid Ahmad Syukri bin Ali bin Syihabuddin. Yang dimana beliau emang dari dulu di Hadramut begini udah. Yang dia pelajarin di Hadramut dibawa ke sini. Wah, ini semua asar daripada keberkahannya beliau istiqomah. Ngajak kepada kita sebagaimana beliau diajak guru-gurunya. Untuk ngapain? Ngajak orang ke jalannya Allah. Untuk dekat kepada Allah. Kita doain guru kita, Habib Ahmad Syukri bin Ali bin Syihab, panjang umur, sehat afiat, istiqomah, bisa menggiring kita, ngajak kita untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Juga kepada habaib kita, orang sesepuh kita, orang tua kita yang kita hajat banyak hadir insya Allah. Mudah-mudahan keberkahannya, kumpulnya kita bersama orang-orang yang Masya Allah, yang minal awliya as-salihin, yang nampak, yang gak nampak. Mudah-mudahan keberkahannya bawa kita semua dekat sama Allah dan Rasulnya. Nggak pulang dari majelis ini melainkan nambah iman kita, nambah takwa kita. Pulangnya kita ke rumah kita membawa keberkahan daripada aulia wassalihin sehingga terciptalah nur, cahaya, kebahagiaan, keberkahan dalam rumah tangga kita, dalam kampung kita. Karena mereka orang-orang yang soleh, nggak mungkin yang datang dengan tangan kosong pulangnya, nggak bakalan. Pasti diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan, diberikan apa yang dia pengen. Disebutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan siapa orang yang datang kepada kami, dia nggak pulang tangan kosong. Begitu juga aulia wa sholihin semua, yang mereka semua siapa aja yang datang, apalagi dengan niat-niat yang agung, dengan niat-niat yang mulia, dengan kesungguhan, bisa jadi dia datang sebelumnya waktu dalam keadaan jauh dari Allah, dalam kemaksiat kepada Allah, pulang menjadi orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, pulang menjadi orang-orang yang istiqomah, pulang menjadi aulia wa sholihin. Ada keberkahannya orang-orang saleh. Alhamdulillah. Dari maghrib tadi kita ikutin pengajian di Masjid Al-Haddad. Alhamdulillah Allah berikan saya juga bisa kumpul bersama beliau. Dan ini apa yang saya lihat barusan, percis kebiasaan ini yang diadakan di Kota Tarim. Sama, para aulia wa sholihin ngajak semuanya untuk dekat sama orang soleh. Baik yang hidup maupun yang meninggal, yang telah mendahului kita. Kenapa? Karena mereka orang-orang soleh berjalan di jalannya orang-orang yang terus berjalan daripada jalannya orang-orang soleh, salafun soleh. Yang mana jalan mereka ini nggak lain menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutin siapa orang yang melenceng dari jalan mereka, nggak mau ngikutin aturan mereka, nggak mau berjalan di jalannya mereka, dia akan hilang dan tenggelam dalam keadaan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Di Kota Palembang nih, alhamdulillah saya lihat Masya Allah banyak orang solehnya, banyak orang-orang Masya Allah yang terlihat, baik yang nampak karomanya, yang nggak nampak juga banyak. Dan inilah keberkahannya Kota Tarim, ada di sini banyak banget, ya. Bahkan disebutin di sini disebut Tarim kedua. Kenapa? Banyak kuburan para habaib. Ya, Masya Allah, ini satu keberkahan buat Kota Palembang. Tinggal kita nih anak-anak mudanya nih lebih semangat lagi kumpul sama mereka. Kenapa? Ya, majalah setelah khair imaratul qulub. Kita kumpul dengan orang-orang yang baik di majelis yang baik, bisa menghidupkan hati-hati kita yang selama ini mati. Matinya kenapa? Lil ma'asiyah. Banyaknya kita maksiat dari apa yang kita lihat, apa yang kita ucap, mungkin dari tingkah laku kita yang keluar, yang gak benar. Kumpulnya kita kayak begini bisa membangkitkan semangat kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih cinta kepada orang-orang soleh. Kenapa? Karena cinta dengan orang soleh suatu keberuntungan, ya, dekat sama orang soleh suatu kebahagiaan. Bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan salah satu yang bikin aku senang hidup di dunia ini karena aku bisa kumpul dengan orang-orang soleh, ya. Jangan kita pikir orang soleh itu yang sudah meninggal saja. Kadang-kadang kita ini mahrum. Kita kadang-kadang orang kita ini yang masih hidup kadang-kadang terhalang dari keberkahan orang yang masih hidup. Kita anggap yang sekarang ini nggak seperti wali-wali dulu, nggak seperti orang solehnya. Enggak, asagi bagi man hayya usawagi. Orang yang Allah pernah berikan kepada orang soleh, pada aulia wassolihin di zaman dahulu, sampai sekarang nggak bakal putus rahmat Allah, keberkahannya, rahmat Allah, anugerahnya diberikan kepada orang yang sekarang pun diberikan.
Tetapi bagi siapa yang telah menyiapkan tempatnya, yang membersihkan hatinya, yang membuka mata hatinya sehingga dia mendapati keberkahan daripada Allah SWT yang diberikan orang-orang dahulu. Berapa banyak di zaman Rasul juga begitu. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, ya, Nabi Muhammad itu di masa hidup dakwanya, orang-orang dahulu itu nggak banyak mempercayai Nabi Muhammad. Dia nggak meyakini. Karena Nabi Muhammad hidup di depan mereka. Ini kadang-kadang kita terhalang dari keberkahan orang yang hidup di zaman kita. Kadang-kadang kita bisa memuliakan orang yang telah meninggal, tapi orang yang sezaman kita anggap remeh. Oh, ini orang kemarin, saya tahu kecilnya gimana. Padahal mereka, jangan kita lihat dari status masa dulunya, tapi lihat sekarang mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Jalannya jelas. Habib Ahmad Syukri ini jalannya udah jelas banget, lempeng udah. Kalau saya lihat kagak ada bengkok-bengkoknya. Keberkahannya kita lihat sekarang, istiqomahnya beliau, ini salah satu contoh aja. Karena orang yang berjalan di jalannya orang-orang soleh, dia bakal sampai dengan tujuannya. Dia nggak melenceng, yang diajak nggak ada, saya belum pernah lihat jamaahnya orang-orang yang berjalan di jalannya salafunah soleh, jalannya ngajak kepada pribadinya. Ayo ente cinta sama aneh, ayo ente dukung aneh. Enggak, mereka semua ngajaknya kepada satu tujuan, Allah dan Rasulnya. Ya, kalau lihat kita para salafunah soleh yang hadir di sini, ini udah 7 menit. Udahan ya, jangan banyak-banyak deh. Kasihkan ngomong kita. Masya Allah, beliau udah kecapean ya. 10 menit lagi. Ya, ada juga ya. Tapi insya Allah ini malam Masya Allah khususnya buat antum semua. Bu aneh, suatu beruntung buat aneh. Ini kumpul kayak gini Masya Allah. Aneh tadi bingung mau ngomong apaan ya. Di sini orang soleh semua yang hadir. Masya Allah. Tapi keberkahan dari itu semua saya berharap ya nadrah dari para aulia wassalihin yang ada di depan mata kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dapat pandangan dari mereka semua. Sehingga pulangnya kita makin semangat cinta sama Allah, cinta Rasulnya. Ciri-cirinya orang yang kumpul kayak begini, pulang Masya Allah makin cinta sama Allah. Dengan bukti wujud dia makin selalu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT. Makin dekat dengan ketaatan, makin bosan sama kemaksiatan. Itu salah satunya. Mudah-mudahan itu diberikan kepada kita semua. Hadirin jamaah yang Allah SWT, alhamdulillah. Mereka orang-orang soleh yang berjalan di jalannya para salafun soleh, suatu keberuntungan kita ngikutin jalan-jalan mereka. Bahkan disebutkan para aulia waswahid ini mereka memiliki ciri wahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qasaidu wa li ghairil maqasadu wa ma'al qur'ani fil gharari. Mereka orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah Taala. Mereka berjalan terus, ya. Alhamdulillah kalau saya lihat tadi Masya Allah. Senang banget ngelihatnya. Ya, di Jakarta belum ketemu kayak begini nih. Ya, habaibnya datang semua Masya Allah. Tertib Masya Allah, ajib. Ya, yang dibawa oleh guru kita ini udah kagak salah. Yang diajarin sama mereka cuma nerusin doang jalannya para salafun saleh. Maka keberuntungan buat antum yang istiqomah, yang mau jalan ngikut sama mereka, ya, ma banakif, nggak bakal rugi dia nggak bakal sia-sia, bakal disambung ikatan kita kepada Rasulullah SAW. Ini contohnya aja. Ya mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, ya kita dapat menjadi orang-orang yang makin lebih baik lagi. Baik ucapan, perbuatan dan keyakinan kita kepada Allah Taala. Buka pandangan kita, luaskan pandangan kita. Ausi mashadak, luaskan pandangan kita. Jangan kita batasin dengan apa yang kita lihat, tapi luasin dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita pulang dari sini. Mudah-mudahan ya Rabb apa yang kita niatin Allah ijabah. Ya, yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah diangkat kesusahannya, punya utang Allah lunasin, yang pengen ini itu Allah ijabah, yang mudah-mudahan pada intinya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Ta'ala. Allah berikan husnul khatimah indal khitam bil husnil khafiyah, amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah berkahnya orang solihin yang hadir di sini, yang ada di sini, yang barusan kita ziarahin. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan daripada mereka kepada kita, kepada keluarga kita, kaum muslimin muslimat, dan berkah kumpulnya kita. Allah selamatkan bangsa Indonesia, Allah jaga kaum muslimin muslimat, Allah angkat segala kesusahannya berkah aulia wasolihin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal fawinkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santum sallallahu alaikum jazakumullah khair jazaa bibana Muhammad bin Umar Al-Attas. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan walaupun singkat tapi insyaallah bermanfaat untuk kita dan menjadi motivasi kita semua termasuk kami sendiri untuk lebih insyaallah berusaha istiqamah
menjaga dan meneruskan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Satu poin yang penting yang di antara banyak hal yang penting beliau sampaikan, memang itulah kenyataan yang ada dan sesuai dengan apa yang kita baca juga di majelis di kitab Ihal Wahad ini mengenai guru, mengenai orang soleh, mengenai wali. Kita kadang-kadang ya sangat perhatian dengan orang-orang yang sudah meninggal, para wali. Naam, itu satu yang penting. Seperti sekarang, seperti kemarin, ya begitu banyak. Mungkin orang Palembang yang hadir hall mentok, kalau anda hitung-hitung mungkin bisa lebih dari 100. Ada yang naik motor bahkan, konvoy, naik motor, ngantri kapal 7 jam. Masya Allah, ngejar wali-wali yang ada di mentok itu. Ya untuk hadir hall, guru-guru kita pun hadir. Ada yang naik pesawat, ada yang naik bus, ada yang naik jet foil, semuanya ngejar wali-wali yang notabene mereka sudah wafat. Dan sekarang sudah mulai sibuk lagi, kita akan terbang ke Jawa sebagian untuk hadir hall Gresik, Habib Abu Bakar Muhammad Assegaf. Dari Gresik nyambung lagi ke hall Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud, Lawang dan seterusnya. Nanti kita balik ke Palembang, hall pula di Palembang. Habib Umar bin Ahmad bin Syahab Sahibul Magam di hall tidak lama lagi ikhwan. Akhir bulan Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi diholkan pada tanggal 24 insyaAllah Sabah. Lalu Habib Ali bin Salim Al-Madihid yang kita ziarah di Gubah Kenuruan. Habib Umar bin Ahmad bin Syahab yang Allahu Akbar magam beliau tidak di sini, beliau dimakamkan di Ma'la, ya di Mekah, di Ma'la badal haji ya. Tapi rumah beliau masih ada, kita jaga rumah beliau, keberkahannya. Nah, hall kita hidupkan, kita perhatian benar dengan orang-orang yang telah wafat. Tapi seperti yang beliau katakan tadi, kadang-kadang kita lalai dengan orang-orang soleh yang hidup bersama kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita, yang bermunajat kepada Allah setiap malamnya untuk kita. Kadang-kadang memang bentuk mereka itu sederhana, mereka tidak menampakkan suatu kelebihan, tapi mereka lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ikhwan rahimakumullah, ambil keberkahan, melanjutkan apa yang kita baca kemarin. Silakan buka kitab, memegang kitab halaman 14. Nasihat dari Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi radhiyallahu ta'ala an, Imam Ghazali, dalam kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pada pembahasan yang kita baca pada pertemuan yang kemarin memberikan wejangan kepada kita untuk kita mencari guru, yang guru bukan sekedar guru, tapi bukan muallim sekedar muallim, tapi guru yang bisa membawa kita ingat kepada Allah, syekh murabbi, guru yang bisa mendidik jiwa kita. Bahkan kalau kita memang punya keta'alukan yang luar biasa kepada mereka, lebih lagi suatu kenikmatan kalau mereka sudah cinta pula kepada kita, itu suatu yang lebih hebat. Karena dikatakan syan kullu syan laisa, suatu keagungan itu bukan kita cinta sama guru, itu keagungan, naam, tapi keagungan lebih lagi kalau guru yang cinta sama kita, cinta karena kebaikan yang ada pada diri kita. Nah, kalau seorang sudah mendapatkan hal yang seperti itu, nikmat. Bahkan kita cerita dengan daripada cerita para salaf, dan ini pun kita rasakan sampai saat ini pun, seperti yang beliau katakan tadi juga, as-sagi bagi. Kalau kita buka cerita salaf dulu, bagaimana mereka, gurunya di mana, dia di mana, tetap dipantau oleh gurunya. Syekh Ali Baras radhiyallahu an, dengan guru beliau Umar Al-Habib Umar bin Rahman Al-Attas radhiyallahu an, beliau dijaga oleh gurunya waktu beliau sedang pergi haji. Gurunya di mana? Di Hadramut, di Huraidah. Habib Syekh Ali Baras ada di Mekah saat itu, tapi beliau dijaga oleh sang guru. Ketika itu diceritakan, ikhwan rahimakumullah, ini hebat luar biasa. Sampai Habib Abdurrahman itu cintanya luar biasa sama Syekh Ali Baras, sampai beliau mensyaratkan idaklah gobul Fatihah untuk beliau kecuali menggandengkan nama Syekh Ali Baras. Maaf ikhwan, bukan nama anak beliau wali juga besar-besar, hebat-hebat, tapi Syekh Ali Baras yang beliau syaratkan, tidak kita baca Fatihah ratib atas kecuali Ilarul Habib Umar bin Abdul Atas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras. Siapa beliau? Seorang badui, seorang pedalaman, seorang badui, tapi cintanya hebat. Dia ambil dulu cintanya kepada gurunya dengan begitu hebat, begitu dahsyat, sampai beliau jadikan dirinya bagaikan mayit di hadapan ghasil. Pokoknya apa kata guru, marhaba. Tak pernah beliau bantah, menapa, susnuzonnya sepenuhnya. Bahkan diceritakan beliau pernah pengen pergi haji, sudah siap segalanya. Beliau datang ke gurunya minta izin, uji gurunya, jangan pergi haji tahun ini, tahun depan, marhaba. Nurut beliau, padahal beliau sudah siap dengan segala kesiapan untuk pergi haji. Tapi ini pergi haji loh, ya pergi haji. Di samping pergi haji itu, yang lebih diutamakan lagi untuk ziarah kepada Rasulullah. Beliau tentu cinta hebat dengan Rasulullah, pengen ziarah, tapi gurunya ngomong, kakek jangan kau pergi haji tahun ini. Nurut beliau sampai seperti itu.
Yang kita dengar bagaimana cerita para aulia Allah, ya, di antaranya kalau nggak salah termasuklah cerita beliau juga ketika Nabi Allah Khidir alaihissalam datang kepada Al-Habib Umar bin Rahman Al-Attas. Datang Nabi Allah Khidir, murid-murid kumpul, termasuk beliau ada di situ. Setelah Nabi Allah Khidir dengan rupa manusia, tidak ada mereka yang tahu kecuali Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu Nabi Allah Khidir pergi. Begitu Nabi Allah Khidir pergi, kata kalau kita keluar dari pintu lewat, lalu Habib Umar ngomong sama murid-murid, tahu tak kamu siapa barusan? Tak tahu Habib, itu Nabi Allah Khidir. Kejarlah kalau kamu nak minta doa. Seluruh murid yang duduk itu pergi kalau, kecuali Syekh Ali Baras masih duduk. Tidak tinggalkannya guru tadi. Tapi yang lain pergi kalau ngejar Nabi Allah Khidir. Nabi Umar ngomong, ngapa kau tak kejar juga? Apa kata beliau? Nabi Allah Khidir lagi datang ada kau. Nabi Allah Khidir datang untuk menemui engkau. Ngapa aku nak ngejar Nabi Allah Khidir katanya? Ya, Nabi Allah Khidir datang kepadamu. Nah, samping segitu hebatnya masyhad pandangan guru murid kepada guru sampai Habib Umar pun memberikan cinta yang luar biasa. Tidak ada Fatihah kepada beliau kecuali harus menyebutkan nama Syekh Ali bin Abdullah Baros. Nah, ceritakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan Syekh Abdul Hasan di antaranya waktu beliau tahun pertama nak haji dilarang. Hanya tahun berikutnya beliau pergi haji. Itu pun ada hikmah. Ya, ketika beliau itu dilarang itu karena guru ini punya pandangan yang tidak kita tembus. Ternyata kelompok rombongan yang pergi haji pada tahun itu mendapatkan musibah yang cukup besar mengakibatkan mereka banyak ada yang wafat. Allahumma Syekh Ali Baras tidak melok rombongan tersebut. Nah, pada tahun berikutnya Syekh Ali Baras pergi haji. Beliau waktu pergi haji semasa beliau ada di Mekah, beliau ya karena hidupan dulu kan berbulan-bulan. Bukan sekarang 40 dulu berbulan-bulan orang pergi haji itu. Jadi beliau pernah masuk satu pasar. Pas beliau masuk satu pasar, beliau melihat daging onta, orang berjualan, lalu beliau pengen beli. Pas beliau pengen beli, pas sampai dekat di situ ada orang dorong dia, pergi kau, jangan kau beli daging ini. Dia tidak tahu siapa orang itu. Ngapo orang ini katanya, mundur dia. Cuma penasaran siapa orang ini, ngapo tak bolehnya aku beli daging ini. Lalu dijengoknya orang itu sudah pergi jauh, dia coba dekatnya lagi. Dijengoknya orang itu sudah pergi jauh. Lalu dia dekatnya lagi tukang daging dari pengen dibelinya. Pengen dibelinya lagi. Subhanallah, pas dia dekat sama toko tukang daging itu, tiba-tiba orang ini muncul lagi. Dan mencegahnya lagi, pergi kau, jangan kau beli daging ini, pergi kau. Dengan yang lebih keras lagi. Bingung siapa nih, ngapo? Kenapa kau larang aku? Pergi kau, dosa kau beli katanya. Sampai 3 kali. Lihatnya orang itu sudah pergi jauh, pastinya sudah jauh nih kan. Coba lagi untuk beli daging tadi. Pas sudah sedikit lagi sampai ke toko itu, didorong sampai dia nyampak. Muncul tiba-tiba orang itu. Muncul dan didorong dengan begitu keras sampai Syekh Baras nyampak. Syekh Baras penasaran, ngapa kau larang aku? Akhbirni, kabarkan. Kata Syekh tadi, orang itu yang dia tidak kenal tadi ngomong, itu daging tidak halal. Itu daging yang tidak halal. Itu pembeli, itu pedagang itu dia bukan milik dia. Tapi onta itu dia beli, dia dapatkan mencuri lalu disembelihnya dan dijual kepada kau. Kau ini siapa? Tidak usah kau tahu siapa aku katanya. Sudah. Akhirnya Syekh Ali Baras gana nerima. Singkat cerita balik haji, dia temui gurunya. Belum beliau cerita sama Habib Umar bin Al-Attas, Habib Umar langsung cerita apa yang kau dapatkan di pasar itu. Kau mau beli daging? Iya. Ada yang nyegah kau? Iya. Sampai 3 kali kau dicegah? Iya. Kau tahu siapa itu? La wallah maratu, ana yang lindungi kau katanya. Aku yang nyago kau dari makan haram. Itu aku kata Habib Umar, itu aku. Itu hebatnya sampai tadi. Ya, kita pun kadang-kadang merasuk ikhwan ketika kita musafir keluar. Ya, kadang-kadang kita melakukan suatu kesalahan, kita ditegur oleh guru kita. Ya, baik mereka yang sudah wafat, ya, apalagi yang masih hidup, mereka dengan kecintaan kita yang tulus. Kadang-kadang kita misalnya baik, kita nak melakukan suatu kesalahan, nak ninggalkan suatu sunnah. Ente biasa bangun malam. Pas ente keluar kota, bawaan luar kota, kadang-kadang kita ini bawa no galak. Ya, malam itu nak bangun malam lesu, sudahlah tidur musafir juga aku. Iblis minta, dia iblis solat wajib lagi boleh dikurangi, apalagi qiyamul lail ini sunnah, tidur bela aku. Pas ente bawa tidur terlelap, gue ente datang, bangun, suruh ente bangun. Ente tidak ridho, dia tidak ridho, ente tinggalkan sesuatu yang selama ini mendekat ente kepada Allah. Nah ini bisa kita rasakan ikhwan, kalau memang kita ada ta'alluq. Nah kalian itu sudah dapat yang macam itu jago, jangan sampai lepas. Tapi bil barakah kita baca mungkin walaupun tanpa ada penjelasan, ngambil berkah mengingat sudah waktu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi beliau menguruh kita kemarin untuk mencari guru.
yang bukan sekadar guru itu hanya mengajar kita tapi memberikan bimbingan. Kalau kita ini cuma bukan mengajar tapi mendidik, mentarbiyah, mengajarkan kita bukan hanya muamalah zahir tapi juga muamalah batin, yang mengajarkan kita untuk bisa tahu di mana situ ada talbis syaitan, tipu daya setan. Kadang-kadang kita ini beribadah dengan hawa nafsu, kita tidak tahu, tapi yang tahu itu guru kita. Maka tidak heran, tidak aneh ikhwan kalau salaf mengatakan bahwasanya mereka tahu tentang diri kita lebih dari orang tua kita terhadap diri kita. Dan mereka bisa mendidik kita itu dengan kerdipan mata, mereka mampu untuk mendidik kita, memberikan satu kebaikan itu mereka bisa mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Halaman 14 tadi ya. Kita lanjutkan sifat-sifat yang disampaikan oleh Syekh Imam Ghazali tentang guru yang murabbi atau guru yang mursyid yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita. Ya, di Palembang dulu begitu banyak dan insyaallah kita berharap mudah-mudahan sampai saat ini pun ada mereka. Kalaupun mungkin kita uji kita udah ada, itu karena kotornya hati kita dan kotornya mata kita. Padahal mereka itu ada. Kalaupun tidak ada secara satu tokoh yang utuh, kita bisa dapatkan kesempurnaan itu dari beberapa tokoh ulama. Si fulan punya kelebihan dari sisi ini, si fulan punya kelebihan dari sisi ini. Di situ kita bisa gabungkan, ngambil dari 4-5 ustadz sehingga kita seakan-akan dididik oleh seorang wali yang kamil, ya, rajul imam kabrijal kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi dunya bidarain amin. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi bi gillatil akal wal ghal wan naum wa kathratus salawat was sadaqati was shaum. Di antara sifat guru tersebut, ya, sekali lagi anda nasihatkan diri anda dan kita semua ikhwan, kita jangan nyari yang sempurna seperti ada yang di kitab ini. Hanya kita menganggap naudzubillah ada yang sempurna, tanpa kita sadari kita menganggap diri kita ini yang baik, yang bagus. Memang sifat yang disebutkan di sini solid untuk kita dapatkan, tapi ada mereka itu, ya, mereka itu ada. Di sini dikatakan wa kana muhsinan riyadatan nafsi. Orang tersebut, guru tersebut, beliau itu memiliki riyadun nafs, artinya mujahadah. Dengan apa kita bisa lihat mereka bigilatil akal, ya, dengan makan yang tidak banyak. Mungkin kita jengok ustaz-ustaz itu kalau hol-hol makannya banyak kalau, ya, paling VIP apalagi sampai berebut makai ustaz. Lemah duduk pakai habaib tuh, ya, dapat makanannya lebih. Yang kita cari yang seperti itu. Wagilatul akal, mereka makannya sedikit. Wal gaul, dan juga tidak banyak ngomong. Lebih banyak diam. Sumutuhum atwal, diamnya mereka lebih panjang, lebih banyak daripada ngomongnya mereka. Kalau kita kan banyaklah ngomongnya, berbuatnya sedikit. Wan naum, tidur juga sedikit. Tidur sedikit, ngomong sedikit, makan sedikit. Nah, yang mana lagi kita cari macam ini? Ada tak sini? Ada. Ada. Kalau kita cari ada insyaallah. Tapi matanya harus bersih yang nyengoknya. Bi'ainun basirah, bukan bi'ainul basar. Dengan mata hati kita lihat, kita dapatkan insyaallah. Allah akan berikan itu. Wa kasratus salawat was sadaqah was shaum, dan juga dalam segi ibadah, dia orang yang kita saksikan menjaga sunnah Rasulullah dalam salat. Salat qobliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat witir, segala macam dia lakukan. Was sadaqah, dan juga infak. Bukan cuma nganja ke orang lewat majlis, sedekah fadilahnya fadil, tapi dia tidak sedekah. Tidak, kita saksikan dia sedekah luar biasa. Baik sedekah sir atau alaniyah pun, yang terang-terangan pun dia lakukan. Was shaum, kalau ada puasa sunnah, dia bukan cuma nyuruh kita, tapi dia dewek ngawekan. Nah, ini orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kalau kita lihat sifat-sifat ini ada pada mereka, maka dekatilah. Dekatilah mereka itu. Wa kana bimutaba'atihi dzalika asy-Syaikh al-Basir ja'ilan mahasil akhlaq lahu siratul kalbasir salah wasyukur kas-sabr was-salah wasyukur wa tawakkal wal yakin wal qanaah wat tama'ninatin nafas. Ini sifat-sifat yang luar biasa ikhwan. Ya, kita yakin mereka para aulia yang kita hol-holkan, yang kita ziarah ini, mereka mukammil, mereka memiliki sifat-sifat yang ada dalam disebutkan oleh Imam Ghazali. Di samping tadi sifat-sifat seperti itu, mereka pun kita lihat guru wakana bi mutaba'atihi dzalika Syekh Al-Basir ja'ilan mahasil akhlaq lahu siratul kas-sabr. Kita mengikuti mereka, maka kita pun akan mendapatkan
ya, mereka yang punya ainul basirah, mata hati yang terang. Kalau kita duduk sama mereka, berjalan sama mereka, ngambil ilmu mereka, maka akan kita dapatkan pada diri kita pun bagian daripada kesempurnaan yang ada pada mereka, di antara sifat-sifat mulia seperti sabar. Ya, kita pun punya sifat sabar, wassalah, wasyukur, watawakkal. Ya, rajin salat, rajin ibadah, dan pandai bersyukur atas nikmat Allah. Watawakkal, punya sifat tawakal. Nah, ini yang kadang-kadang banyak kita tidak memilikinya. Tawakal ini tidak gampang. Ya, kita sudah buka bab ini ya, mungkin di Majelis Al-Munawwar. Ya, Majelis Al-Munawwar, bab tawakal itu walaupun maaf ya, orang itu sudah punya ilmu banyak, belum tentu dia bisa mencapai ketawakalan yang seperti ini. Tapi kita saksikan wong dulu, di mana-mana tempat, termasuk di Palembang ini, wong tua-tua kita dulu, wong bingen itu tidak ustad, bukan ustazah, tapi tawakalnya luar biasa. Tawakalnya luar biasa dia sama Allah. Ya, bahkan kita saksikan dulu habaib kita, orang-orang Palembang, orang awamnya pun itu tawakalnya hebat, luar biasa. Kalau nak makan apa, nguntal ke pancing, ke laut, ke sungai, balik ngawak iwa. Ya, tidak pening dengan urusan rezeki, mereka tawakalnya hebat. Ada sebab kata sebab, mereka tetap yakin pemberian Allah itu akan datang kepada mereka. Wal yakin, punya sifat keyakinan, yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakin inilah yang kadang-kadang yang membuat kita zahir kita ni casing kita masya-Allah, tapi keyakinan kita tidak ada. Nah, yakin ini juga, dengan kadar yakin itulah orang itu akan nampak hebat atau tidak hebatnya dia mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia yakin, pasti dia akan lebih hebat beribadah kepada Allah. Semakin dia yakin dengan azab yang sudah dijanjikan Allah, dia akan lebih hebat meninggalkan maksiat. Itu kalau nak tahu keyakinan kita sampai di mana. Nah, kita sering dengan fadail amal. Ya, seperti kemarin sudah kita lewati, Asyura awail Dzulhijjah, dikabarkan kepada kita setiap amal ibadah dilipat ganda sampai 700 kali lipat. Puasa sehari diberikan ganjaran 1 tahun puasa sunnah. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kenapa kita tidak perbanyak? Nah, balik keyakinan kita. Karena kita seakan-akan maaf kalau dikatakan ini tidak percaya apa ucapan Nabi, ngamuk kita. Tapi kenyataan kita tidak lakukan. Kenyataan kita tidak kerjakan, padahal kita mampu. Bahkan ada yang tidak ngambil bagian kecuali hari Arafah beh. Jadi labib, yang penting dapat sekali. Ya, padahal Allah bentangkan 9 hari untuk dia. Allah berikan pahala 700 kali lipat, tapi dia tidak berbanyak ibadahnya. Nah, di sini keyakinan kita yang kurang. Padahal yakin inilah yang membuat seorang itu akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakin kita dapatkan dari duduk bersama mereka itu, ikhwan. Bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dekat dengan ketawakalan. Wal yakin wal qanaah, sifat qanaah. Nah, ini juga perlu ditanamkan pada diri. Al qanaah kanzun la yafna, kata Rasulullah. Sifat qanaah, ngerasa cukup dengan apa yang Allah berikan, itu bagaikan kekayaan yang tidak pernah habis. Nah, duduk sama yang punya sifat qanaah, insyaallah nular kepada kita sifat qanaah. Tapi kalau ente duduk dengan orang yang tamak, naudzubillah, ente pun akan kena penyakit tamak. Nah, qanaah ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tama'ninatun nafas, kemudian jiwanya tenang. Ada negeri ini kejadian dia tidak goncang, nyaman. Ya, hilang suatu milik dia, tenang, tidak ada kegoncangan pada dirinya. Wal hilim, nah, sifat hilim ini sifat juga yang kita minta sama Allah. Sebagaimana kita minta diberikan ilmu yang nambah, juga sifat hilim. Sifat itu sifat tenang juga. Hilim sifat tenang, lemah lembut, itu sifat hilim. Allahumma aghnina bil hilim wa zayyinna bil hilim. Kalau kita punya sifat hilim ini luar biasa. Banyak kita saksikan orang-orang punya sifat hilim. Ya, tidak macam kita, macam tadi nih. Ya, ada orang magi ke kopi, kita lagi duduk mengawak kopi nih, meging-meging, tumpah, sok netes setetes, cuma nyampak ke baju gini, cuma berasa, langsung noleh gitu, dengan mata nyelitnya, bener-bener ngawak tuh. Kalau sifat hilim, jangan ke setetes, berdesok lah banyak, tidak ditolehnya, siapa nyampak ke baju, biasa beda tenang bawaan. Ya, kalau kita tidak punya sifat hilim, lagi majlis macam ini, kita ada tas, ada barang lah di luar sana, tahu hujan, langsung kita ngerapas belaging tanpa memikirkan bahaya ataupun yang bakal terjadi. Tapi orang punya sifat hilim, tenang, dia jalan tapi dengan tidak gegabah. Bahkan ada satu cerita yang luar biasa.
salah satu tokoh ulama di Hadramut, masih hidup sampai sekarang beliau. Allah tuil umruh, Allah yanfa'na bihi insyaallah. Ini sifat hilm yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau. Di Hadramut itu ikhwan rahimakumullah, kalau sudah musim panas, panas itu luar biasa kayak sekarang nih. 40 derajat, karena sampai 49 pun itu Masya Allah. Kalau sudah musim panas benar-benar, antum untuk jalan kaki di padang pasir, di pasir-pasir jalan itu tidak bakal sanggup. Panas yang luar biasa. Itu aspal yang sudah jadi aspal itu, dia akan ngelumer. Aspal itu akan ngelumer kalau panas. Ente punya telok, ente keduk dikit, beda usah dalam-dalam. Mungkin keduk 10 cm atau 15 cm, ente masukkan telok tadi, ente pendam setengah jam barangkali, insya Allah matang. Ya, Isna Fitaring kita pernah hidup di sana. Kalau siang hari Habib buka banyu keran ledeng itu, keran ledeng di sana kebetulan pipanya besi, macam kita lama, pipa-pipa besi. Jadi kalau sudah musim panas itu kan nak nyedut teh celup, tidak perlu hidup ke api lagi. Buka keran, wadahi banyu, celupkan jadi. Saking panasnya tadi itu. Nah, itu waktu itu musim panas. Musim panas, ada acara kawinan. Nah, ketika acara itu sudah nak selesai, jadi Sahibul Bait memberikan isyarat, siapkanlah cucian tangan. Tangan tadi. Ada berapa ikut wadah cucian tangan tuh? Jadi ada berapa syabab, karena di situ banyak habaib kibar yang hadir, banyak wong soleh yang hadir, berebut macam gitulah. Kalau banyak habib berebut pengen nyuci ke tangan. Kalau biasa kalau nyuci ke tangan itu dapat doa. Sambil nyuci ke tangan itu didoakan gitu tuh. Tanpa didoakan pun kita subhanallah dapat berkah. Jadi ada seorang syabab tadi pas dia cepat ngambil wadah cucian tangan tadi, mangkoknya itu sama ceretnya, ternyata ceret ini masih kosong. Masih kosong. Kosong aja. Langsung dia cari di mana ada wastafel, dilihatnya ada wastafel di rumah itu. Langsung dibukanya keran, bukanya cerot di wadahnya. Sudah penuh, tutupnya mati kenyang. Langsung dengan bangga senang hati dia datang carinya habib yang paling pakam menurut dia. Datang lihat kepada seorang habaib. Belum begitu tua habib ini. Dia datang, habib tadi itu langsung ngulur ke tangan. Pas ngulur ke tangan, budak ini dengan senang hati, dengan senyumnya, habib itu pun dengan senyum. Dituangkannya lah banyu tadi. Nyuci tangan habib tadi. Nyuci tangan. Subhanallah. Nyuci tangan tadi dengan senyum, didoakannya pula budak itu. Sudah selesai, wah berbunga-bunga dia, bangga. Pas dia nak pindah tangan ke habib yang sampingnya, habib ini tua, agak tua. Uji habib tadi dengan akhlaknya pula. Give lah sebentar, kata habib tadi itu. Kau nih sudah cuci tangan lu? Belum beb. Nah, cuci dulu tangan kau pakai banyu nih. Gek kabur terus ke cuci lagi. Oh iya beb. Dah. Dia mentu dengan pakai banyu cek itulah. Dia cuci tangannya. Baru begitu dia nuangkan banyu itu ke tangannya, terjerau dia. Au. Ternyata banyu yang dituang ke habib tadi banyu panas. Sallallahu alaihi Nabi. Banyu panas yang dia waktu dituangnya ke tangannya terjerit dia. Au. Bingung deh, ya Allah, berarti yang ketuang ke tadi ke tangan habib itu banyu panas yang luar biasa. Tapi subhanallah, sifat helmnya tadi tidak ada merengut, tidak ada marah, tetap senyum, tetap noaka. Macam banyu dingin yang dituangkan itu. Ini orang punya sifat helm. Bahkan cara nasihatnya pun negara tuh cantik. Kau sudah cuci tangan belum? Ya Habib tadi. Belum, cuci dulu tangan kau. Kau terus ke. Karena Habib tahu yang samping ini orang tua. Orang tua ini kalau kena banyu panas, pacak ribut terjerau. Subhanallah. Seperti itu ya. Ya, macam kita naik motor musim hujan macam ini, nak pergi Jumatan, habis hujan. Pas naik motor baju bersih, sewet putih, gamis putih, pras mobil lewat. Kalau punya sifat ilim, astagfirullah. Paling zikir dia. Tidak sumpah apa tu tidak. Kalau kita apalah nama binatang mentu kalau. Tidak punya sifat helm. Kalau punya sifat helm nikmat. Ya, ada kejadian apa, mogok, macet segala macam, nyantai dia. Tenang dia. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya ulama kalau tak punya sifat helm, enggak. Ya, sebagai penutup ini contoh nih. Ya. Ada uang. Ini kadang-kadang itu nih salah juga ya kawan. Ya, kita budak majlis kadang-kadang nanyo sama guru tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, tidak tepat keadaan. Jadi pas majlis, habis majlis ustaz lah naik motor sudah nak jalan. Ustaz, tunggu ustaz, dengar ustaz. Ustaz tunggu ustaz. Ngapa ustaz? Apa ustaz? Nak nanya ustaz, penting nih ustaz. Apa dia? Kau nak nanya nih. Ini macam ini hukumnya ustaz. Woi, kau ini berkali-kali lah jelaskan itu tidak apa-apa. Ngapa kadang bingung? Belajar dah kau nih.
depan wong kami. Marah Ustaz tadi. Belajar dah, hadir kau minggu tadi tu. Lah aku jelas berkali-kali itu tuh. Masih nanyo lagi kau ni. Hai dah kau ini. Marah Ustaz tadi. Dijawabnya. Itu tu dah apa-apa. Boleh lah aku jelaskan minggu lalu. Masih kau tak faham juga. Ini nanyo lagi. Aku nak cepat ada majlis lagi bersisa ni. Marah Ustaz tadi tu. Tapi dijawabnya. Dapat jawaban. Apalah rasanya kita? Oh ya Allah, nyeselnya aku nanyo tadi tu. Ngapa? Ya malu aku depan pun. Tapi dapat tak jawaban? Dapat. Ustaz ngomong tak apa-apa. Ya cuma aku tu marahi Ustaz. Ustaz lain lagi dia. Sama. Memang PL budak ini macam itu. Ustaz lah nak berjalan. Ustaz. Tunggu Ustaz, dengar Ustaz. Ngapa? Apa Ustaz nak nanyo Ustaz? Cakap be. Apa dia yang nak nanyo? Ini macam. Mana Ustaz hukumnya? Masya Allah. Apuan anak nak cepat itu panjang. Kaki lain kali. Inti punya nombor HP anda tak? Kaki inti WA be ya. Anak nak cepat ada majlis lagi. Kaki anak jawab di WA. Oh iya beb, minta maaf beb. Ya beb, kaki anak WA beb. Apa je dia? Ya Allah, nyeselnya aku nganggu Ustaz. Inti dapat jawaban tadi? Tidak. Tapi senang tak inti? Senang. Inti tak dapat jawaban tapi senang. Inti pas WA tu senang hati inti. Tak dapat jawaban tadi sebenarnya. Tapi cara Ustaz itu dengan lembut, dengan helm. Kita senang walaupun tak dapat jawaban. Tapi yang Ustaz pertama tadi unjuknya jawaban tapi dia marah-marah. Nah itu yang tak punya sifat helm tadi. Nah, balik kepada kita juga kalau nanya harus tepat dan tahu waktu, tahu keadaan. Nah kita minta sama Allah dalam doa, Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm. La ilaha illallah. Ya subhanallah, kadang-kadang kita saksikan lagi pun anak pergi baru berapa lama yang lalu pergi tahlilan di satu tempat. Lagi tahlilan ni lah, ada berapa asatis, ada orang awam juga. Kebetulan lampu bertos, cerat, ribut kalau mati ke berapa asatis, mantep tetap berzikir dia. Macam tahlil tu, idak noleh, subhanallah. Idak noleh, lampu putus bertos dari tu, kabel berapi tu, nyantai be. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Yang ini sih mati ke tu, repot kalau. Nah, ini tak punya sifat helm macam itu. Yang punya sifat helm tenang dia. Jika kalau sudah ada wong yang tegak, sudah mengambil urusan itu, dah ada nak repot lagi dia. Neguskan zikirnya, neguskan wiridnya. Nah, kalau kita yang model-model macam itu, langsung repot, heboh. Ya, wahakadha ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, sifat hilm, kita minta sama Allah. Karena itu penghias, kalau seorang berilmu banyak tapi tidak punya sifat hilm, tidak akan menjadi keindahan. Wa tawadhu wal ilmu was-sidq wal haya, wa masyaallah luar biasa nih sifat-sifatnya seperti Imam Ghazali. Wallahu alam. Sampai di sini sifat tawadhu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan rahimani rahimakumullah, mungkin untuk malam ini mengingat sudah jam 10 ya, kita tutup dan insyaallah taala panjang umur walafiat kita dipertemukan Allah kembali pada bulan yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Ya, kami menyampaikan insyaallah di Palembang ini akhir bulan akan ada rangkaian haul ya pada tanggal 24 dan tanggal 25. Kalau salah Sabtu dan Ahad akhir bulan haul Al-Habib bin Syaibul Magam ya Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Hari Sabtu tanggal 23 ya. Tanggal 23 Juli 23 Zulhijjah barang jam 9.30 sampai selesai. Bertempat di rumah almarhum yang masih alhamdulillah sampai saat ini masih terjaga. Keberkahannya pun insyaallah terjaga di Kampung BBC 12 Sulu. Ya, Hall Syaibul Magam, Syaibul Gubah ini Abi Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Beliau ini wafat sudah lebih dari 130 tahun yang lalu kurang lebih, karena wafat tahun 1303 Hijriah kalau tidak salah. Sekarang 34 Hijriah, yang 43 Hijriah. Ya kurang lebih 130 lebih tahun yang lalu. Satu zaman dengan Nabi Ahmad bin Syahab, Kiai Merogan, Datuk Agil. Itu zaman itu luar biasa, banyak aulia Allah. Kemudian petang harinya insyaallah Hall Habib Ali bin Salim Madahid di Kampung Kenduruan. Dan besok hari Ahadnya tanggal 24 Hall Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab Dorong Rakyat 14 Sulu. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri
hal tersebut, dan kepada ikhwan yang mungkin ada niat untuk safar ke Jawa untuk hadir hal habaib aulia yang ada di Jawa, hadirkan kami yang ada di sini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan berkat antum ada di sana. Wallahu alam bis. Fadol bikin halaqah ikhwan, satu halaqah 4 orang. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-mukhtar Rasul. Allahu Allahu ya Allah. Langsung 4 baris. Salli ala al-mukhtar الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فارد يا خير معطيهم لنا كل سول واهتم لنا منك بالحسنى نهار الكفول. اللهم يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المختار وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عشان نشاهد بمرآة طه الرسول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإننا تحت بابك نزول. اللهم دفان بابك ولسنا عنه يلا نهول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نهور العادي